Anyalaki din! Nay, kunak manuda kayo ti mga ramid itibot ti barangay Tayaw, Elmer Lakay. Da kami ba't gagpaiso, bakit? Apay nga raw nga aging gaita. Katawan pa'y ti makitak abot ti barangay Tayo iti munisipyo. Barangay Tayo laeng ti awan pa'y but na. Ado nga raw, di pa ka kumikumak, bakit? Jakon masangod ay taabot. Anya laki din. Nakababain mo't ano ti barangay nga idadaulwam ti awan but na inton piyesta. Di ka di madanagan, bakit? Kasaritak tao nagiti iskay. Ta isuda pa'y lang ti mga ramay. Na, dagiti iskay pa'y laeng matibaon mau. Wala. Tano mga baktibos nga ramidan da, di uray kukwada ti premyaw. Ay kat ibagam nga rod adagos kadakwada tapno adda marugyan da. Manu nga aldaw laengaon kat mangrugin ti piyesta, lakay. Pinayabandak ka numot, Kapitan. Wine, tada ti paramid kau ka na kayaw, SK. Anya day ta, Kapitan? Da kayo pa'y man ti mga ramid iti bus ti barangay Tayaw. Kunaklaki din na narugyan yon, Kapitan. Ay, saan mi amasangaw? Ambumbag, adaw ti pakakumikuman me. Iso ano mabalain kada kayo kuman. Ay, di kay matanakan. No mga baktibus yaw, ay di kukwayo ti premyaw. O sige, Kap. Kasaritak to dagiti padak nga iski official. No anya ti makunada. I-message mo ida, tarugyan yaw, tagaramid itamat lang. Manulang aldawon kita'y mangrugin ti fiesta. Uwan, Kap. Ariglado. Iparpartak yaw, tanay, nakababain, no tilaang barangay Tayaw, ti awan bus na. No kasta, ipasa ni Kapitan ti trabaho da, kada tayo iske. Uwan. Apay ngay, Uwan ata busy da ka no. dagiti kagawad na ngay. Agpapada da ka no a busy. Iso ada tayon ti mga ramin. Adda premyo ti mga habak, saan ka de? Uwan. Kiti ko na ni Kapitan. No mga abak ti put tayo. Kukuha tayo ti kwarta. Mayat ang arod no kasta. Adda gunggo na tayo. Uwan nga rod. Iso na lang ta. Manulang nga aldawin. Kit mangrugin ti fiesta. Masapol arugyan tayo adagos. Mabalinday ta iske. Aramiden tayo ti kabalan tayo, tapno malpas adagos. Pasensya kayo, nanang. Saan pa ang matuloy ti outing nga plano tayo? Apay nga ibe ni anak ko. At dati aramidan mi, nanang. Anya manaon. Da kami ti mga ramid iti bot ti barangay tayo. Anya, kunak man no trabaho na kapitan dayta. Una na. Isuda ti naka-assign. Ngam busy-busy da ka no. Isuda kami ti imbaon da. Sulit mo kidi Tanong mga abak ti bot. Kukwami ka no ti premyo. Naladaw mo't una yun dayta. Iswarugyan mi adagos inton madamdama. Ta isupay ti malpas, nanang. Ay, kunak lakit di ano makapag-outing tayo matan. Di kay madanagan, nanang. Tanong malpas ter aramiden may. Ituloy tayo ti plano tayo. Mala, wana na nako. Anya ngay nga ron ti maramida kat responsibilidad yung matlaang dayta. Kinasarita da kayo ka din nila kay ko, Benay. Uwin, Kapitana. Narugyan yung arudan ti bawt. Uwin, madam. Nalpasin na dyan itong bigat. Nagpartak kayo mutan. Kapilitan na. Tapno may sambot, ma'am. Ti ko na nila kay ko kat kukwayo ka no ti premyaw no mga baktibot nga ramidan yaw. Iso ka day timbaga na kan ka. Uwin, Kapitana. Barang mga baka. Lalaingan nyo lata. Nila kay tumang amin. Di dagayang maaramid ti responsibilidad da. Ngam naladaw mga imbaga na katakayaw. Dayta nga rod, madam. Ninsapsapan ako, ma. Diyan ko matimayat adisinyo ti bot tayo.
Ang aramidin nyo lat na ti kabailan niyaw. Anyat amu yung ay, amangan no ti aramidin yun to ti kapintasan. Kumusta nga itibot tayo, Benay? Narugyanan, kapitan. Kano amalpas? Itamot lang daw, kapitan. Ay kinasaya at nga ron ano kasta. Ay nakababain kinimayaw no datayo lang ti awan na. Di ka madanagan, kapitan. Masigurado ka may sambot. Ay da kayo nga ron ti makaamo dita. Mala, agpakada akaw, tadapay napatag alakad ka. Ay, uwin, kapitan. Agan-anad kayo. Nakaumay kayo mo, ma'am. Kaya't ko la makita tibot nga aramidin niyaw. Nalpas mo't gaya man. Ay, uwin, madam. Kalkalpas milaang. Mayat mo't di disenyo na. Ha? Mayat ka day, ma'am. Wen, saan amadlaw aras? Agyaman aklaonay tama presaryo, madam. Asino nga'y ti kadwam anagaramay. Nagitipadak nga iski, madam. Congrats kada kayo. Mayat. Uray raskat mayat lat tatibot nga naramid yaw para iti barangay tayaw. Dimbaga ijay munisipyo itay lakay. Nalpas mo't gaya man tibot tayaw. Aya, Wun, mapan mo kitaan Good job mo kadagiti SK officials. ay rumbang lang nga ramidin dati ka ba Ulanda? Rumbang nalaang mat ang agyaman ka kadakwada, taisuda mo tinagaramid iti responsibilidad yaw kadagiti kagawad mo. Responsibilidad damat lang dayta. Angam da kayo nga road tinaka-assign na imbag kumaa no timulong kayo kadakwada angam saan mo. Uray merienda laeng kuma no isot intulong yaw. Ay nalpasan bakit? Inton sumarunong amen, tutukam dagiti responsibilidad mo, tapno saan aras amen. Ay italaan dayta, tabisi da tao, bakit? Madanagan aklaonay, Bene. Anya mo ti pagdanagam ngay. Panagkunam ka di kat mga baktibot tayo. Siguro. Nukit kita dagiti buti daddo mga barangay kat nagmamayat sika. Mayat matibot ngay naramid tayo Ma-pressure to pa ni madam. Pudno? Uy, may itay. Naimbag man ta ma-pressure na oray simple lang. Simple lang, ngam adadating na. Inton bigatan ti judging, kan announcement of winners. Ano san tayo mo Ryan? Barang mga bak. Di adan ton ti gunggo na tayo. Mariela. Adamot kayam consolation prize ti bout ngay naramid yo bay ni anak ka. Adamag kid niya nanang. Sayang lang, tasang nga iso ti first place. Okay laang dayta. Tinapatag kat ada kasukat ti bannog yaw anagaramid. Ada nga minan ti kuna ni kapitan. Kukwayo ti premiyaw saan ka day? Uwin nanang. Iso timbaga ni kapitan. Sakbay arinugyan mi ti nagaramid. Di adan to ti Gismel a pagbibingayan yaw. Ay, uwin ananang. Iso pa akasukat ti bannog kin sakripisyo mi mata. Ay wana, narigat nga ta ti rush. Ay, podno launay nanang. Naimbag ko na ayaw, nailipas mo mulaan. Kat, kano ngay amaalayo ti premyo yaw. Itada itamot laan. Saan nanang? Mauray, tadapay proseso na dayay. Iso nga urayin may. Damag kat agda ti maala ti barangay a consolation prize para itibot nga inaramid dagiti iskay lakay. Damait, 10K. Di addaten kay apagbibingayan dagiti nangaramid. Ay kamayat Isupay mo't dayta akasukat ti bannog kan sakripisyo da. Ala,
Itimplaan ng mankid di iti kapibakad. Mangirwar ka ba't lang iti tinapay tag merienda akman. Kunak nunangan kayo, ijay. Nangan kami nga mabisinak manain. Mabit lang nga raw ta itimplaan ka iti kapay. Anya ti masapul mo, Ben eh. Kasapulan mo ti Weaver, kapitan. Para itay. Para iti premyo ti vote tayo. Ti kunada iti munisipyo. Kit di mi maala dayjay na awan ti permanyo. Na inagan gamin kada kayo dayjay, kapitan. Ay, pagpanunutak pa'y. Pagpanunutan? Apay ngay, kapitan? Nagbaliw ti kapanunutak. At dati napatag ang nakaiplan 1 na dayja kwarta. Ti kunayo iti damo kit. No adda ti premyo. Kukwa dagiti nagsakripisyo anang arami di ti vote. Nagbaliw nga raw ti kapanunutak. Kapitan. Awan mo't gayam. Napanak iti barangay hall itay. Kit awan tinted da kapitan nakasuratan adda tayo ti mangalay ti premyo. Madipay ki di tikita da sekretary kan treasurer kanya kitay. Hindi mo namaan day ta premyo, Bini. Taapay mo. Nakita ka na pa ni Kapitan iti munisipyo iti agsama. Ha? Sigurado ak ati consolation prize tayo ti ginagara na dayjay. Apay ngay. Naglawag mat. Kupitan naman ang day ta premyo. Sigurado nga agdiritso manan iti bulsada. Ay, saan mo't akasta ti saritaan ah? Anya nga ro ti aramidin tayo. No kwarta ti saritaan. Bida talaga da kita. Dayta ibulsada ti amuda mag. Ay, makapadismaya launay day ta, kapitan. Kapitan kupit maggayam. Para 10,000 nga premyo. Kupitan na pa eh. Nyalaki din. Kumusta ngay anak ko? Naalayo ti premyo ya. Awan ti maalamin, nanang. Nay, apay ngay. Inala mo kami ni kapitanin, nanang. Anya, kunak man no ti saritaan, kat no asino ti nagsakripisyo para iti dayjay about, kat iso ti mangala iti premyaw. Nagbaliw ka no ti kapanunutan ni kapitan, nanang. Anya, Kasta mo dagiti tattao. Basta kwarta ti saritaan. Di dagpaabak. Adda ka no ti napatag na kaiplanuan ti kwarta. Jackpot yan, nanang. Sigurado nga ibulsa naman na. ay dadaulan na ti dignidad na para laang iti 10,000. Jack mo, nanyamot ti adda iti kapanunutan da ita kapitan, nanang. Narigat ti agsasaaw. Si kamot gayam ti lumabas pinan. Adda ka di ibagayo, manang. Adala kayat ko ang maamuan. Anya dayta. Pudno ka day. Ani kapitan tinangala iti consolation prize ti bout nga inaramid dagiti iskay. Anya, ay ka mo ah. Ti amukit ko kwa dagiti iskay dayjay a kwarta. Inala ka no, matan ni kapitan. Ay, apay ngay. So matimbagan ni Benny kanyak. Ay saan amabalinti kasta ah. Una yun day tanga Elmer. No anya ti saritaan. Iso kumati matungpal. Nagbaliw nga raw, di ka panunutan na. Bala, bay amanang. Kasaritak to day taatao, inton malab. Agtugaw ka man, tag sarita ta itinalapat, Elmer. Ay pangaasim ta di naksermunan. Napudot pa lang ti ulok nga aging kaita. Apay, anyat na pasamak. Ay, marurudak ka da eskay. Apay asika ti marurod kadakwada. Kat si kamet ti di na ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan ti ambom. Iso ano mabalin lang, ha? Agtal na ka. Ammo ka! Sika tinangala iti kwarta para kumakadagiti iskay. Anya? Ha, di ka man agin didi ammo dita. Apay nga inalam ti kwarta, nga inkarim kadakwada. Nagbaliw nga raw, di ka panunutak.
Ada napatag anak kaiplanwan na day ja kwarta. At dati napatag anak kaiplanwan ti kwarta, wano kayat mula nga ibulsa, iso akasta. Ay, saan anasaya ti kasta nga inaramid mo? Madismaya dagiti iskay no kastalaan. Amumot nga isuda ti nagsakripisyo para iti day taabot. Tal na ka man. No kastalaan, awaneng, sigurado ang maabak kantaw inton umay nga eleksyon. Day takupitam lang ti amumag. Limabasak di tatirsina itay, kat sikat ipagsasaritaan da. Ten kay kanula ang ti balor ti dignidad mo. Amo ka. Kapitan Kupit, kunadapay kan ka. Ay kahusto na. Isublik nga ruda ang ti Ismail. Ay kat isublime itamo laang. Itad mo kadagitis kay. Wan, inton madamdama mga anak pa'y mo ta. Anya kalaki di mo tan. Ay, hustom di sermon, pangasim. Inoray mo pa'y laang amadadaal tinagan mo para laang iti 10,000. Pang-asim man tabaliwam day tang aramid mo. Kapitan ka pa'y mag. Sika kumati agbalin a role model dito'y lugar tayaw. Ay, anya laki ding. Ay, di mo dadaulan ti reputasyon mo para lang iti kwarta. Laglagi pa ang mati kwarta, kit nalaka ang mabirukan, no nagagit ka laki day. Ngam ti dignidad mo no nadadal, saanan ang nalaka ang may sublipay. Ay, anya laki ding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.